Maragsakan ti gobyerno probinsyal gapo kada iti na-discover nga diving site iti Pugudpud, Ilocos Norte. Kunang ni Governor Cecilia Arta Marcos na ipakamuking kuwan na ito nga banag tinaiwag ng assessment ti DOT ken DNR iti kalabas nga diving site. Inbagana nga dakkel a banag daytoy parte promotion turismo iti Pugudpud ken kasamitan iti probinsya. Kabayatan na aun pa iti plano ti PGIN nga mga examen ti World War II shipwreck nga discover iti baybay nga sakop iti barangay Pasaleng. With regards the diving sites in Pagudpud, alam ko si Mayor mismo ang nag-dive kung saan-saan kasi he's a dive master yata. So siya yung tumingin-tingin kung saan pwede yung possible sites. But yun, so with regards yung ano bang tawag doon, na anuhan na vessel, hindi pa po namin, wala pa pong update sa Capitol. Although alam na namin na may na shore na anuhan na vessel. Pero sana nga may mga magagandang treasures doon. Pero right now wala pa pong sinasabi. Idol Dennis Salipio, Tatak, IFM.